Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira Active Skills, nizere ko mumeze neza, Imana ikomeze ibandindire kabisa, ibandebere icyoroshye. Uyu munsi muri nawe yacu, uyu munsi mbazaniye iki? Mbazaniye stade eshanu za mbere muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ziyoboye izindi kabisa, zubatse neza. Uramenyera mu stade kabisa iri hafi mu za mbere muri Afurika, urayimenyera hano. Urumva ko ugomba kuba wakoze subscribe, nimba utari wakayikoze kora subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi. Ku mwanya wacu wa gatanu tuhasanga stade ya Muhanga kabisa, yakira ibihumbi 9 by'abantu bicaye neza cyane kabisa. Tujye ku mwanya wacu wa kane, Kigali Pele Stadium, stade iherereye mu mujyi wa Kigali kabisa, yakira abantu ibihumbi 10 bicaye neza cyane kabisa. Iherutse guhabwa izina rya Pele Stadium, ndetse Perezida Paul Kagame akinamo umukino n'abandi bakinnyi n'abandi bayobozi ba FIFA, ndetse n'abandi bakanyujijeho mu mupira w'amaguru. Ku mwanya wacu wa gatatu turasanga Huye Stadium. Huye Stadium kabisa iherereye mu majyepfo kabisa, ikipe ya Mukura niho yakira stade ijyamo abantu ibihumbi 10 kabisa, iri muri stade ya kabiri yemerewe kwakira imikino mpuzamahanga, uvuye kuri stade Amahoro kabuhariwe kabisa. Stade rero nziza kabisa, ubona ko ibereye ijisho. Tujye ku mwanya wacu wa kabiri, Kigali Arena kabisa, iherereye mu mujyi wa Kigali, nayo kabisa yakira abantu ibihumbi 10, nubwo iberamo ibintu by'imyidagaduro cyane cyane, ariko ni na stade iberamo imikino ya basket igiye ikomeye cyane. Niyo mpamvu yaje ku mwanya wacu wa kabiri, kuko yakira abantu ibihumbi 10 bicaye neza. Amatsiko ndabizi ko ari menshi. Ku mwanya wa mbere kora subscribe turebe umwanya wa mbere, stade Amahoro kabisa, ibihumbi 45 irarenze ntibaho kabisa. Stade Amahoro nicyo gikorwa remezo mvuga ati muri East Africa nta gihugu na kimwe cyakora ku Rwanda kabisa. Stade Amahoro yakira 45, nayiherereye mu mujyi wa Kigali kabisa. Stade nziza ibereye ijisho, imwe mu zigezweho wagereranya na za Santiago Bernabeu. Nshimira wowe twabanye muri iki kiganiro cyo nabagezagaho stade eshanu za mbere muri igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kora subscribe uwo munsi. Mwari muri kumwe na Ismail King Bruce DJ, naho ciao. Ibyiza nibyo mbafitiye, gusa comment zanyu zirakenewe. Imana ibarinde.